Hello, tuntuma karon soy turso India rama COVID-19 enkoldan karon soyang COVID-19 chungchanga fake news se atama wangin film khurangai emema WHO World Health Organization le CDC America changa laksham hi achane damdoi kan man ho reng reng hi tun thlein COVID-19 damdoi hi ala omlawa ti chinna vek ane karon soy tur hi chilin ron thenta ela bakhatna chuanin chuapa effect lo anni chuanin tablet hydroxychloroquine kha 500 mg ni khata voi ni ninga pek turanyanga chuan tablet oseltamivir 150 mg ni khata voi ni ninga chung pek pok turani tablet azithromycin 500 mg ni khata voi khat ninga chung pek turani bok e oxygen te pek an ngai chuan pek tur tel turnyanga IV drip infusion te pek tel ania khosik ten nei chuan khantiang khan paracetamol te pek tel ani nadan dang dang an nei chuan enkol tel an ni bok chinhina chuanin chuap x-ray kha alo thalawa chuap athlenga pneumonia te anni ma ama ero chu pneumonia kha mild to moderate angkha engela serious lo pneumonia anni a tablet hydroxychloroquine makron soyang tho khan 500 mg mg kha ni khata voi ni ani a heta ero hi chuan ninga ni lavini som chung pek turani tablet oseltamivir 150 mg ni khata voi ni ninga chung pek tur ani ang apathumna karon soitura hian damdoi chini oma damdoi chini kha akhoi ma jok jok pek tur ani ang tablet darunavir 800 mg le cobicistat 150 mg inchopol damdoi kha ni khata voi khat e tur ani anga karni chung e tur ani ang hemi damdoi hi kan du lo ani chuanin tablet atenazivir 400 mg kha ni khata voi khat e tur ni anga karni chung e tur ani heng hi mild to moderate pneumonia ni te tan ani ang achi thumna chuanin pneumonia kha anasaviau to a chubaka severe ARDS kantia severe acute respiratory distress syndrome nei ho kha anita a ta hianin moderate mild to moderate kan pek ang kha petelin heta hianin ventilator an ngai da chinani ventilator ti omsia chu chuapa khan oxygen vathleng phatur khanin tube vo angai thinni chu chuanin oxygen machine na kan mamo kha avapui don ani man ramo machine ti na ni chu khan tianga achi thumna khan tiang kan man chuan ventilator kan man chuan kha damlo kha prone ventilator kan tia abok khup songin darkar somni pali chuang han darkar som pani changa som paruk chung kha prone ventilation ada turani chuan heng severe acute respiratory distress syndrome kan tia hianin septic shock te om china tianga hi hian khang dam do karon soi mai ba ka khan steroid se mantel ani chinani le adang dang drip te paracetamol te le natna dang dang nei chuan added bacterial infection anom chuanin antibiotic support kan mangtel chin achilina chuanin damlo kha anaswal te mema ti ngai na om to lo medical treatment damdoi kan pek song song kha ti ngai na om to lo khami huna khan emergency or compassionate drug kan dita compassionate ti om sia chu khongai na awanga pek damdoi ti na ni a kha damlo ana savya serious fiawa ani rukna changemo ani sirina achangemo manani a kha remdesivir ti ani remdesivir kha infusion a pek anyanga avoi khatna peka khan 200 mg kha loading dose a pek ania chumin hu chuan 100 mg kha ni khata voi khat pek anyanga hi nikwa chung pek tur ani ang IV drip tel tur ani ang he damdoi karon soi song song hi engwanga COVID-19 a pek kan ninge kan ni engtia engtin nge COVID-19 a avatho dan te kha next a chuan karon soyang ka channel minlo clear tu te song song in chunga kaloma minlo subscribe to te chunga pon minla clear reng vain kalom bukani chuan minla subscribe lo inom chuanin minlo subscribe sakve ngei donya kalome